wujjugol ɓiɗɗo goɗɗo Allahu akbar o aduna min hewti nokkugo hette o bandirawo men ɗo ko o woni yewtude ko honno goɗɗo ariri ko makko wujji ɓiɗɗo makko on ɗum ko hitande 2024 fewndo modi makko heɓuno ella heɓuno probléme hakkunde modi makko e justice lagine on oɗo sonnajo o ari o faminkini ko wallugol o sonnajo ɗo o ari ma yurmingol modi makko e jaka immunde makko nden ko fi wujugol kumpay kun haray ko min gine hulɓe nike wattonere yele woɓɓe hino haalude inde wujjayɓe fayɓe yeeya woɓɓe hino haalude inde wujjayɓe fayɓe viola woɓɓe hino haalude inde wujjayɓe fayɓe jogito hiɗe yi'ude ko woni feƴƴude konko réseau sociaux ji haray hettoɗen o sonnajo ɗo ko honnum o yewdi ko honno ɗum ɗo feƴƴiri hakkunde maɓɓe aduna on hawnike yehen hettoɗen ko o woni haalde kom 2024 ko waɗi bimbiti julde donkire ɗum bimbititi julde donkire ɗum waɗi o ari ko an o wari ka place ka modiyam an tawi ala ton o wari o landi ɗon o waɗi enquête fi modiyam min modiyam no voyage tawi ko paykugal janon ko woni ton wonɗo wadde université Labé mi ari mi tawdiɓe on ka oni direct nena garino nena ɗo ni honto modi ma min modiyam no voyage oni modi ma no voyage ko fettani min oni ori daññande mi tawi min eɓa to mi hooti deuxième jour kadi mi ari kadi mi tawti mo nde o ari kankat ari o tawti mi nder ton o landi lan kadi fi modiyam min Allah ko gonga woni min modiyam alaga nabuno probléme o ala ton oni joni nga wawa dan jonnude numéro modi ma min modiyam no voyage numéro mabɓe on ala feƴƴude kono tawi tawi mo wadde enquête fi makko min tigi tigi Allah ko laaɓa ɗum ɗiɗi min mi explique mo fi ka modiyam on o yurmini ɗo wawi wasi ko faalaɗo la yurminde jaka ko faalaɗo la rorude mi wawlanimo ari ko inno non joni mo yaye o faala yaade ka modiyam won ton minnimo mi yehi to wonde mi defani modiyam ko ɓe ñamata kon ko min defta ko ɓe ñamata kon oni awa joni mi jonnumo numéro an on haɗa so ari ka place o taballan o noddayla minni probléme ala kono ɓay min go waɗi yurmede jonnimo numéro an on aɗo ka place o tawalan ton o tawi pay ko kiki ko janon ko alaji Souleymane on arɗo ni on to nen mayni nenano ka suudu oni awa joni la fala yaade yewdugol e baabe mayni nena non ka suudu wese la moƴƴa oni awa joni o noddi lan tel numéro mo mi jonnuno mo noddi lan téléphone on to wonna min lan ka suudu hande mo wata yaade ton hande mi sella hande mo wata yaade ton ayni awa min joni yo ka suudu o yaadani me Mammed John pay ko ngan hikutugo ɗum ɗon goɗum ko min yo yaade on noon ka ɓay makko waɗa mo visite o yeeyi o yetti on ɗon o yaade mum hay o neeɓaali ɓe arti min awa o yawoyi kono tawi ko ɓe ari tawi mi lan sella mi wulnitima feeji ko ni ka congélateur andi min joni ɓayo kanko ari min kanko ɓayo ari miɗa wata naɓande woɓɓe ñamete on ɗon ari ɗo mi andamo simo weela so weelaka mi rottanimo o ñaami ɓayɓe udditi e pay kum o rottanimo o ñaami pay koy koye ɓayi mo wolde crayon pay koy koye werdi e makko mo fijiraɓe ka terrasse ɗum ni oɗo e jajam mi anda ko nder komi nata kon gonɗum ɓe yewti toon komi adduno noon an ndiyam mi okkorimo o yari hakkille ande yeeyi fes hakkille ande yeeyi e junkum fes tawi hakkille ande ko ɗo e koto mum woni Alaji Ousmane ɗo e Mammed John hakkilla woni mo junkum hakkille ande yeeyi makko ko noddinoya noon futuro min yomi wiyata satalde mi ara mi salligo mi juula futuro tawi ndiyam ala ka place amen min noon ƴettoye 1000 francs mi yama soode a cati nde ande goɗɗo ari homkilani hoore honto jummako honto Aissatou Momar direct hakkille ande okki oɗo noddinolan téléphone ko minen wonduno ka terrasse mi noddimo to ni allo woni meɗe yaade ɗon miɗo arde meɗe yaade ɗon direct mi andi ko kanko jogilam bobo min honɗo min awa min addanan bobango min ɓiɗɗa wonta ha e futuro ko yaasi woni meɗen takkoma ko franche wonno lawol ande goy meɗen takkoma meɗen arde min awa woni kadi seeɗa kono hatta tawi ndu ɓandu am foppo maayi ini o ɗo laaɓalo mi nodditimo kata yoɗani ni téléphone min ko bandi mi haw ukkodirimo min nodi ɓilam bobo ko nde ñande noon ɓen ɗon noon oɗanini téléphone o fayda yontere so huɓɓinimo kono ko ɓeɗa flash 2 heures 1 heure 0 heure o noddame flash allo o coupa jinkun inni jinkun tawi me ɓaybo sukkini so noddi wonde wacce me yewte seeɗa ma inni ko honto wonda o longini jinkun woyo jinkun innu ɓe paani noon woɓe maɓɓe paani ko mutu minni mo joni ɓay ko so noddi ko ɓeɗe go kunni wolda minni mo hey kam fi Allah accu joni talan bobago addu bobago cikka ka mention de jeune mi hetta bobago fi Allah yaha goto wattama hay fusta mi ronki par ce que une semaine mi wawlali mi ñamali mi anda hay fus ko fi ɗum man tawi ko famille o woni d'accord o ɓay ɗum ɗon e ɗum manni ke o noddoyilan noon o innoyilam ene fengon o noddi ene anga
ono min nayo jonna 250 000 ono on jonna Allah tay mi wadani mo 20 000 fi andugo simo jangi andi ni 2 millions 500 mi wadani mo 20 000 francs fi andugo simo andi budi tay no men tay mo jangi oni min na 2 millions 500 wado 20 000 ni okay o do ko jango don men no mani kadi don kadi tay ko flash tum wacata hay me yewta o wado en o noddito ilan non tay famiyango fo yoni joni mi kadi hakkilande no arti seeda tay ko min tuwon to ngene ene addana 250 tay baba makko ni no lami wada mo mbudi no gaso yalte fi yaltingol imbudi kanka do noddilan dum même temps o ni lan joni yomi wada mo 250 000 jonta elam bobo no mi wadi imbudi ka téléphone makko direct o addina elam bobo mi joni mo wano hande bimbi ami anno bayo informi lan kala ko mi waddi mere wolna gendarme e ka justice ka mi joni modi ay mi joni modi ni lan di yarali wo 250 000 ngala ka téléphone mi dari mi yeyi kam wadi don wadi ndar message mi taydi o mi wadi minni mo mi ayilam hay ko mi nyama mi ala fen dola mari problème jene sa hay ko mi nyama ko al imbe be won lan ko mi nyama minni jonni tam bobo mi jonni ma budin ay ni lan si mi jonni ma budin a jonni tay lam bobo sa jam fike lan do Allah jam fito ma jam fike lan hada labi tati Allah jam fito tam me waddi wana hande bimbi ne nyande kadi oni joni ko bimbi sa wadi dum ko bimbi ma mi jonta tama bobo e pika so noddi lan har mo yenna wowla ko faala har mo wowla ko faala mi nabay mo hettata bo maam si woni do jango si mi danni téléphone o mi yaade e makko tallati o so hebno lawol yaade no biddo ngo parce que décision makko ko parce que ko ni jongu kanko mo dum mannade do so mo yaade yeya dum do hettadi mbudi do ona o mako nakri ko no o yeti jongu parce que o sancani jongu har mo mori juri kesi o sansani jongu o wati mo linche o ni o fembu jongu fi wada ngo mo peri fi majjingo jongu ni mi ha hande nena wala nal men nena jabata men moro me jongu wipiti labi ki bugi ko jongu ndi to jetti haydo fidi jongu ko do hari hore makko ne no fus ko mi an hen ni mo way sukundu no mani mo mari sukundu modja min no mi lota mo afru mi wadi tumbo bon ko jinku siki ni no wari la ngoyano fusi la ngonde mi dare en tay ko gonga makko jinku no bar mi andi so daw jakki ko bar mere nde ni la felu no si mi hendi no di no so yalti no di no yaada no jinku wala watta kon non ayo ni o jamfata la labi tati Allah jamfitima wari do no yeeyi go limbudi de be do ino ada be do wol no bilaw yo mi wadu din don kono be ga ina si men joni mon ko passe on takmude tamen wadu tamen hawju wadu go kono de nyande tay wana hande mum be wali do gendarme be wali gada ko biyon do fof wadu gol enquête fi makko parce que no localiser de himo kande sare ga so localiser makko voili be tun yata yeso mum wano kindiya mamu dalaba voili be tun yata yeso mum tay on men ala hende be no kadi ala ka hendede parce que be ramashu no do pi himbe bus sabu makko hay ka auberge le do tay o yehi ton ka auberge be yebe ramasi ben no fop kono men ngala moy de jakamo ko comme sun terrain ko dongo woni gada ko bido hay ko wobbe no wodi hay mama be men be so sari yumade kan der fawre do ko dongo woni wallinde kunjiw preme nyande o jettimo kade suuda kaka changol kubido ka pon jande do ka hayre no dumbiti kadi an ko dongo kibobo ngum hatu mbere jamma tanyintini ko dum be yey kay jolo wallahi wono yaari han nango na wono yaari hango nanga ha ko sabu on 250 000 do yaltini mo hawnanga andi se me wanno law ko be do wi no ko yaltay no bay mo yeyde di mbudi ala mbudi parce que ala ko de hay jungu ko nyama ko sabu on 250 000 ko yalti donc par crédit ka dangi donc ko bondo wini ko par crédit mais ni crédit 2 millions 500 orange money ko crédit ko dingo yaltini yeyi go sibe nangi e hande non nangam nam awdi dubi don fo nyaaworde wadde awde wadde ko hondo songo ah wallahi alhamdulillah rabbil alamin bay mi hetti bobango ko jawdi nyaamoto sa itti jawdi ma yangani ke hunde a hettinde ko alhamdulillah rabbil alamin ko woni on tigi nata luttiti joni e tampere mi bi sutinetero parce que hande jinku e bi duma sok parce que so wa ta ko kankutu sikura yehi mi hebi problème ko mame walina torso takko makko ko walo daymo aya jam haramo maja ay hay sira gollude de makko dum fe man ko wata ko petit vie mo hakile de parce que mi yeyi do sallo premier zo bada tay mi non moto parce que simbe be ngini ko kunji hundo kinna pano ona tay kan suudu direct ona wullugo no juude ka wonkile makko ko de balle mi yatti do ko sabbude suma mi yatti jetti godo e makko mi yeyi ka mabbe fiyo mi ndarugo si hakile junkun artay se ko ha joni sa yimo mo chomi o joni o chomi ko wani nen ko marro dubi junkun fenno ko na mo pousse ga sera moto arga nena fenno ko dum manna hali ko 8 ans et demi no manki ne fangon seda ko nabi ko e hande no ko marbe do warri ay jamaji ko so ki jamaji ko regi nam ko dum do pe so do fimo wadi tabo lantoribe lillahi wa illa suudu kala mardo fere do sutena jungan ko walli tolan e fi jungan ko no men dankora ko heba bon santé e nourriture e nyamete makko ko dum witori jamaam e haray on do hawriema
bela kay pawre ko wallahi ko dum fewti to din jamaaji don fi ko fewti kambe kadi tam hawro sifani ko Allah subhanahu wa ta'ala wawata dandude en parce que si goddo immanike ma feere ala feccere feere ala si tay Allah mu yo hendoto ma ko do lantori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en dandana en rena en ayna parce que ko kanko tuwayi ko kanko wayi renude o boba yehi ka burure jonte didi e balde nayi boddi fidali mo yaare ngatali mo haymera nge go wadali mo ko alhamdulillah rabbil alamin ko duwa biddo ngo ganda hay yaltugo parce que ko jojo hara mo anduno yaltugo no gasa hebayno kono anda no hudda e der kuudu mi bidda yaltata ko dum hebri ko duwadi tay o anda hay nokku e bi ko jum mi jabata ko me yaado ala la jogi mo do wala bay Allah moyi ko mi reni ko fo bay Allah moyi na wadi mi yi feji alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu ko seede mi andamo ha hande mi yaalimo ha hande giti hande mi yimo o nyande o iwi kam makir o ari fi tefugo fi be nguri hande fi andugo ko honnu o wawi wujude juwanku o tawi o wata yaade wujoya ɓiɗɗo anku ara o rewali e an o ara ka prison mais yiida si o wawa convaincre ɓe nguri hande ka suudu wondema mi ari min dari modimo ka prison joni non ko siɓe an mi darimo mi falamo wallude joni miɗo yaade miɗo arde en nder avant que mo yaade o ara o daralan ka prison ɗon aɗa o yeeyi kamakɓe ɗo laabi ɗiɗi o yeɓali solution fi wujjugo bobo an ko 3e jour on o tawi o ɓa o rewa e an joni o ari noon ka suudu ka prison o dari ɓaw grillation mi komi woni chef de cour on komi woni no lando on ka nder prison ɗo o ari mi fineto no wudditi kanko e paykuwanku ari paykuwanku o laali fus après o landi prisonnier jon pénitentiaire jon o wini ko hombo woni sayo o wini ko ka sayo mi ari mi mo sayo hombo parce que komi woni sayo miɗo dari imo landade fi sayo mini sayo hombo o wini lionejo min ko lionejo e pikari komi wiyete sayo an ko a hombo o wini mi yehi kam makkille ga ɓe woli fiyaɓe ni lionejo no soka ga bon imo mari ɓiɓɓe imo wakkili imo courage ɗon on noon ko siɓɓe ma mais mo soka ga mini ko hombo yeytima o wini ko babe maramakisi mini bon mini wawi no wawi wondude mini par ce que babe maramakisi en question mini mo heɓani kawan feƴƴini mini ɓiɗɗo makko no to wiyete Moïse mini ko min inniti docteur Moïse o bobo mini no wawi wonde ko de yurmende nde o haalanima fi ɗum ɗo on sa wini ko non woniri o wini joni o wini na yaade na yiltade ka suudu e ɓengu e payku makko ɓe yiltino ka suudu yewtugo makko ka suudu ɗon no andi mene o tawi taw mi gayni julde 16 heures on parce que mene ko 17 heures min jullata nder ton on sa ɓe julli ka yaasi ga aussi min juula nder ton mi gayni julde tumi ari ka finnet on sawari donc mbaw o yilti ko 18 heures ɓe sokkatame yiltugo makko ɗon o yo jetti bobo an ko jettino bobo an ɗo o wi ko ka makkir ɗon kadi o rewi o yo mari bobo on ka cangol c'est long explication makko joni ka raɓɓin ɗingol ɓawto o addede ka suudu ñawiru ɗo o condamnama e haraya o ɓaarori e moɗon e tribunal ngal wonaali ko tabbintini konko o toñi on ɗon e koko o condamna ɗo haray onon ko honɗum woni ko marɗon ko hollonɓe ok mi komi mari komi wolla fey ɗum ɗo komi d'accord e condamnation on mais na mari musendi on woni musendi on o wolali gonga fo sabu fo fiyo ko wolali gonga mi fala windude demande on mi adda fi ñawre nde yo condamnation makko yo ɓurdi parce que so wonno gonga na wayno mo miɗo weltani avocat ɓe waɗi golle maɓɓe mais en fait que imo andi mi andamo ha ande daye o changi inde makko watti inde ande ɗum o accuse o jetti inde ande o watti inde makko ini kanko ko Kagbo pourtant le ko Denis ko Festos Talawari o ini kanko ko Denis Kagbo ayi donc ɗum no walanali lan fi ko toñi lan kon mais ba saria on waɗi golle maɓɓe ga miɗon darude si tawi mi e ɓe gure israɓe amɓe mi famodiri no gasa mi wawi poursuivre condamnation makko fi o heɓu 30 ans ko ɓe wolli kon par ce que si tawi no o toñalno lan o wolno ko waɗi kon effectivement ɗum ɗo no wayno wonde deuxièmement o yafoto mi yiyeto goɗɗum ono ko yeeyo ɓiɓɓe mi heɓino information makko ɓa ko mi laamino ka prison mi heɓino information makko ko laaɓi poste mais tribunal o jaɓali yo mi wolu fi on no ka dossier makko ko ɓe nanguinomo ɗon o wattali inde ande toon
donc ko ari ka tribunal ɗo wati indi hannde ko sabu ɗum ɗo ɓe invitilan toon ɗon ɓe jonnala occasion fi yomi explique komi andi fi makko joni par ce que ka prison ɗo o fotinoɗo e goɗɗo o tata ɓe ɗiɗo ɓe waɗi prison ka pande mbarur sallum on sukano no komo timmi madina on no wolino wondema kamɓe oɗo ɓe waɗno prison kanko ko fi wujo nabinomo toon oɗo ko fi wujo ɓiɗɗo nabinomo toon koɓe foti kadi ka prison onno kadi ko fi wujo nayi addimo ka prison oɗo kadi ko fi wujo ɓiɗɗo addimo ko prison si a daari ɗum ɗon a andata oɗo ko ɗum woni golle makko jonno si ñawre nde yeeyi ɗon mimi komi seede e fi dennosugo mo kala ko geri ko e nder o sokama ɗo pays 5 ɗum kadi mi andi artisanat ji ɗin eme Gambie imo wawi artisanat o Sénégal imo wawi artisanat eme Burkina imo wawi artisanat la Guinée ɗo imo wawi sokama sallon imo moƴƴinde kala artisanat ka prison ji ɗin wawi ko kade a pays ji maɓɓe nini ko ɗum wuratamo ka prison ɗo kala prison ko sokaɗo ko artisanat ji makko ɗin ko gollata kon ko ɗum o jonnata pénitencier ɓe yalta ɓe yeeya ɓe addanamo mbuudi nder kaso on ɗo o ñaama si fa onno si o yalti e nder duuɓi sappo kadi il va continuer les mêmes choses min fiyan mi fala yoɓe donkinamo ɗo ara ɓe condamnay mo pour tout bon 30 ans o emo mari ɓiɓɓe nayo o connecti ka téléphone ande par ce que Allah mari no priorité comme il sait que je suis responsable na man no priorité ɓe jonna la téléphone ande touchande o connecti ɗo yaltini ɓiɗɗo makko no ka université ɓe yewti a faami o wujali ɓiɗɗo makko yeeya imo wujude ɓiɓɓe yimɓe imo yeyde ko wattalo o nda yeyde mo mari ɗon ko hoore ferna ko ɓe neyata ɓiɓɓe wattalo ɗo yaya makko no gollude toon so huji ɓiɓɓe ko ɗo naɓata o yeeya ɓen noon ɗum o information fof mi hendi mi yettinoɓe tribunal o miɗo jogui numéro jonilon la information on fof ara ko ɗum noon mi wawi o ɓeydande fi Constant Festus Traoré